Nk'uko nawe basezeranyije, tugiye kureba abakinnyi batanu bavuye mu makipe yabo, noneho bakimara kugera mu makipe mashyashya bagiyemo bagahita batwara ibikombe. Ndabisubiramo, hari abakinnyi batanu bo ku mugabane w'Uburayi, ubwo nyine barenga batanu ariko ngiye guhitamo batanu muzi mwese. Abakinnyi batanu ngiye kubabwira bagiye bava mu ikipe, noneho yamara kuva mu ikipe hariya yerekeje agahita atwara igikombe. Duhere ku wa mbere. Uwa mbere yitwa Gerard Pique. Gerard Pique yavuye muri Manchester United mu mwaka wa 2008 ajya muri FC Barcelona, aho yagize uruhare rukomeye mu gutsindira ibikombe bitatu bya Champions League ari kumwe n'ikipe ya Barcelona, ayifasha kubitwara. Ibyo bikombe harimo igikombe cya 2009 cya Champions League, harimo igikombe cya Champions League 2011 n'igikombe cya Champions League 2015, harimo ebyiri ari ku kibuga mu mikino ya nyuma. Izi Champions League yatwaye muri izi ngizi uko ari eshatu, ebyiri yari ari ku mukino wa nyuma cyangwa se yagaragaye ku mukino wa nyuma ari kuri finali. Uwo ni umukinnyi wa mbere wavuye mu ikipe akerekeza mu yindi, iyo yerekejemo agahita atwara igikombe. Gerard Pique ava muri Man U 2008 ajya muri Barcelona, akayifasha gutwara igikombe cya Champions League 2009. Uwa kabiri yitwa Jerome Boateng. Jerome Boateng yavuye mu ikipe ya Manchester City ajya mu ikipe ya Bayern Munich mu mwaka wa 2011, maze afatanya n'ikipe gutwara igikombe cya Champions League yo muri 2013. Yatwaye igikombe muri Champions League 2013 ariko yerekejemo 2011. Uwo ni Jerome Boateng wavuye muri Man City akajya muri Bayern, agahita yifasha gutwara igikombe cya Champions League 2013. Ngira ngo iyo finale muragibuka mwese. Uwa gatatu yitwa Deco. Ni umukinnyi witwa Deco. Nyuma yo gutwara Champions League na FC Porto muri 2004, yayivuyemo ajya mu ikipe ya Barcelona, aho yayifashije gutwara igikombe cya Champions League ari kumwe n'ikipe ya Barcelona muri 2006. Ngira ngo iyo finale niba nibuka neza ni finale bahuyemo n'ikipe ya Arsenal. Icyo gihe Deco yari yavuye mu ikipe ya FC Porto afasha ikipe ya Barcelona gutwara Champions League 2006. Yitwa Xabi Alonso. Xabi Alonso mwese muramuzi, ni umukinnyi wari ukomeye cyane, yavuye mu ikipe ya Liverpool nyuma yo gufasha mu gutwara Champions League yo muri 2005. Icyo gihe murabyibuka itsinda ikipe ya AC Milan. Nuko rero we Xabi Alonso ahita yerekeza mu ikipe ya Real Madrid, ayifasha gutwara igikombe cya Champions League. Rero Xabi Alonso niba mubyibuka neza, Champions League yatwaye muri Liverpool ni ya 2005, ari kumwe na ba Steven Gerrard mu kibuga, murabazi. Iyo Champions League murayizi, cya gihe ikipe itsinda Liverpool ibitego bitatu, noneho ikaza ikava inyuma bikanje itwaye igikombe. Nuko Real Madrid ubwo Xabi Alonso akimara kuyerekezamo, n'ubundi Real Madrid yahise itwara igikombe cya Champions League mu mwaka wa 2014. Ngire ngo murabyibuka. Uwa gatanu wa nyuma rero tugezeho hano tugiye kuba dufungiyeho, yitwa Paulo Sousa. Paulo Sousa yakiniye ikipe ya Juventus, ayifasha gutwara Champions League mu 1996 mbere yo kujya mu ikipe ya Borussia Dortmund, aho yongeye gutwara ikipe muri Borussia Dortmund
yongeye gutwara Kotaradesima muri 1997. uwo nawe ni umukinnyi wavuye mu ikipe iyo agezemo agahita atwara igikombe. Bari abakinnyi batanu. Ese ushobora kwibaza ngo abakinnyi batanu, nakubwiye ko uwa mbere yari Gerard Pique yavuye i Manchester ajya i Barcelona, uwa kabiri yari Jerome Boateng yavuye muri Manchester City ajya mu ikipe ya Bayern, uwa gatatu yari Deco yavuye muri FC Porto ajya mu ikipe ya Barcelona, uwa kane yari Xabi Alonso yavuye Liverpool ajya Madrid, Paulo Sousa avuye muri Juventus ajya mu ikipe ya Borussia Dortmund. Okay, igikurikiyeho rero sasa nababwiye ngo uyu munsi igikurikiyeho uyu munsi nanone tukiva kuri abo ngabo tugiye kureba noneho abakinnyi batanu nanone bavuye mu makipe. None wava mu ikipe ukimara kuyivamo gutya ngo ugiye gushaka ikipe itwara igikombe, aho ugasanga iyo wavuyemo ihise igitwara. Sinzi niba babyumvishije neza. Ndavuze ngo tugiye kureba abakinnyi batanu bakubise umugongo ikipe bakayitera umugongo bakajya muri ya makipe atwara ibikombe y'ibigugu. Noneho iyo kipe akimara kuyivamo gutya iyo sezo icyo igikombe gahita gitwara, kandi nyamara umukinnyi yarayivuyemo agiye kugishakisha ahandi, ahubwo agasanga yagisize aho yavuye. Ubwo kanizere ko mwasobanukiwe. Umukinnyi wa mbere wabikoze nibimuhire yitwa Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic ari umukinnyi ukomeye mu ikipe ya Inter de Milan, ariko yagize gutya ava mu ikipe ya Inter ajya mu ikipe ya Barcelona 2009. Uzi cyakurikiyeho muri iyo sezo yose Inter Milan yahise itwara Champions League muri 2010. Sinzi niba wabyumvishije. Zlatan Ibrahimovic yavuye mu ikipe ya Inter de Milan ajya mu ikipe ya Barcelona 2009. Noneho uwo mwaka nyine muri iyo sezo 2009-2010 2009-2010 ihitwa Inter de Milan itwara Champions League. Zlatan Ibrahimovic aragiye kuyishakira mu ikipe ya Barcelona. Ibaze uvuye muri Inter ugiye Barcelona gushaka Champions League, noneho Inter uyivuyemo ihise itwara Champions League. Uwo ni umukinnyi wa mbere. Uwa kabiri yitwa Philippe Coutinho umunya Brazil, yavuye mu ikipe ya Liverpool ajya i Barcelona 2018 agiye gushaka ikipe itwara Champions League. Ibaze ngo byagenze bite. Barcelona yarazi yuko icyo gihe Barcelona ari ikomeye, yarazi yuko iri buti twa Champions League. Ibaze yuko muri iyo season n'ubundi Liverpool yahise itwara Champions League 2019. Ubwo bivuze yuko Coutinho nawe ibyo yagiye gushakira muri Barcelona yari yabisize Liverpool, nyine mu mujyi wa Liverpool. Okay, uwo ni umukinnyi wa kabiri. Umukinnyi wa gatatu we ntago twavuga ko ikipe yavuyemo yatwaye igikombe, ahubwo nuko yayivuyemo ajya mu ikipe yindi azi ko ari izatwara Champions League, ahubwo yayivuyemo iyo kipe igera finali. Ibaze ngo uwo mukinnyi ninde, iyo kipe ni iyihe yavuyemo. Yitwa Leroy Sané, umudage, yavuye mu ikipe ya Man City 2020 ajya mu ikipe ya Bayern Munich. Icyakurikiyeho Man City yahise igera ku mukino wa nyuma wa Champions League 2021. Icyo gihe murabyibuka neza, Real Madrid yitwaye igikombe. Ubwo ni umukinnyi nanone wagiye gushaka igikombe ahandi, agasanga n'ubundi aho agiye ntakiri, aho yavuye akaba ariho bagera finali. We ntabwo turi mu mutindaho, ahubwo ndi mukinnyi turi butindaho wenda tutavuga ngo wenda yavuye mu ikipe idafite ibikombe ajya mu ikipe itwara ibikombe. N'ubundi ikipe yavuyemo icyo gihe uyu nguyu ngiye kubabwira wa kane yavuye mu ikipe y'ubukombe, n'ubundi ajya mu ikipe y'ubukombe, ariyo ngiye kubabwira. Yitwa Angel Di Maria yavuye mu ikipe ya Real Madrid ajya mu ikipe ya Manchester United 2014. Akimara kuyivamo gutya, ibaze ngo byagenze bitewe. Noneho byari bitangaje, Real Madrid yahise itwara ibikombe 3 bya Champions League byikurikiranye, icya 2016, 2017, 2018. Angel Di Maria ni gutyo byamugendekeye. Uwo nawe ni umukinnyi wa kane. Umukinnyi wa gatanu nanone we
ntabwo bivuze kuri Champions League ariko ni ikindi gikombe nanone kuko yavuye mu ikipe ya Atletico Madrid ajya mu ikipe ya Barcelona. Uwo ninde? Yitwa Antoine Griezmann. Griezmann yavuye mu ikipe ya Atletico Madrid 2019 ajya mu ikipe ya Barcelona. Iyo sezo 2020-2021 Atletico Madrid yahise itwara igikombe cya shampiyona. Abo nibo bakinnyi bavuye mu makipe ariko bakimara kuyavamo ayo makipe bikayaha umugisha wo gutwara igikombe. Twongeyeho n'ubundi n'ibyabaye muri iyi sezo ishize, yitwa Kylian Mbappe yavuye mu ikipe ya PSG. We noneho yavuyemo nabi aravuga ati ngomba kugenda free transfer nkajya mu ikipe ya Real Madrid itwara Champions League. Yaramaze gutwara ibikombe byo mu Faransa, arabikukumbuye byose. Ava mu ikipe ya PSG ajya mu ikipe ya Real Madrid. Ibaza ko byagenze biti. Paris Saint-Germain iyi sezo ya 2024-2025 Kylian Mbappe yayivuyemo ajya mu ikipe ya Real Madrid. N'ubundi iyo sezo ikipe ya PSG itwara Champions League itsinze ikipe ya Inter de Milan ibitego 5 ku busa, itsinda ikipe ya Inter de Milan. PSG n'abakinnyi bayo batwara Champions League, nyamara Mbappe atarimo kandi yaragiye gushaka Champions League i Madrid, ahubwo ayisiga i Paris. Cyakoze niba hari n'ibindi bintu wenda mushobora kuba mwambwira cyangwa se mushaka ko nazabarebera, byandika muri comment umbwire dushaka kureba ibi ngibi, noneho nzabibazanire hano kuri YouTube channel yanyu Umuhuro Sports. Kora subscribe wowe utarayikora, nawe wayikoze ndagushimira. Duhe share na comment, ahasigaye utubwire icyifuzo cyawe, tuzagerageza kugufasha ndetse tugusubize vuba bidatinze tugereranyije n'ibyo uzaba wifuza muri comment. Thank you, murakoze.